Queridos hermanos, Akawarnikaw pagyakawanay kibalna. hoy quiero compartir una preciosa palabra de Dios Akawarnikaw pag magkapapangyul ni Yemne akak man na karakmani kiwantiang. con todos ustedes, Man na luhikaw. porque todos son llamados a ser discípulos de Jesús. Rampal ni ki te man na kaluh ko manawawi te disciples kalahnat nene. Y la palabra An papangyul ni. está escrita en el Evangelio según Marcos, Akawarnikaw pagyakaray pangyalyo ni te ko ul na sakaka. en capítulo 8, Kapitulo 8 kaw. versículo 34. Verso 34 kaw. Jesús llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Di sa siya klawediyul asa ke ampo ko pagdisay ni pilbal na kodiyul na yaka. si alguno quiere venir en pos de mí, Way sa mo hine kayang ko kay ni wantkat. niéguese a sí mismo Rampal liman kalda kahite. y tome su cruz An krus kaya kalauta duta. y sígame. Yang uski tu itahite. Mira, aquí dice que Jesús llamó la gente y sus discípulos. Anakawar ni kau pagkakadisa siya klamuh kau di wow na ampo ko pagwatnat niya ka. Quiere decir que esta palabra no era solo por los discípulos, Kadlak di taldarang tem ni kataka yul niya ka rampal niya kawiting wali kawasarang. era para toda la gente que le estaban escuchando en este momento. Rampal niya ka akawar ni lak di taldarang tat muhi dakawa bang bal niya ka luhya kawiting na wark ni narang. Y ahora Akawar ni kau pag Jesús te dice lo mismo. andi sa siya ka mayulwasa kiram dine. Si alguno quiere venir en pos de mí, Way sa muhi niya kayang ko kay ni wantkat. así empieza su palabra, así empieza su idea, así empieza lo que quiere compartir con gente. Rampal ni kalda kahit imansins malane kul na maayos ka ay sa dutawat na masipman yakat. Empieza con estas palabras. Primero ya kakayul ni karagdutawat ta. Si alguno, cualquiera de ustedes, si alguno Way sa muhini ya ka as duda ta kayul ni lahta duta man kat. quiere venir en pos de mí, Way sa kinining ko kay ni want kat. niéguese a sí mismo, Rampal ni kalda tome su kahite. cruz Rampal ni dos ni prinilauta duta. y sígame. An dutawat ta Y hite. mucho se predica An muhimah niya ka sumamalwe. sobre tomar la cruz Rampal ni dos prinitan kaya ka. y seguir a Cristo. Rampal ni disas Christ kuwalik ke. Pero mira que dice, oiga bien, Anakawar ni ko pagdaka yam ni daka. si alguno quiere venir en pos de mí, Way sa muhinek yang ko kay ni want kat. si alguno quiere, Way sa ya ka want kat. ¿qué significa esto? Kay sa yul ni want yan. Antes de tomar su cruz, An tato na ga dos brini lauta turuk ta sa antes manya de ko. seguir de Cristo, Manantes ya kadisa karahus ni tuita sa manya ko. antes entregarse a la vida por Cristo, Manantes ya ko man nakasol mata sa mantanit ya ko. uno tiene que quererlo. An rampal ni kidi aswantat ni dini ¿Qué ke. tienes que querer? Ay sa dini ko wantat ni niya. Venir en pos de Cristo, venir en pos de Jesucristo, seguirle. An witing kal ni dinit ko iwa witing ka us ni tuita hite. Tienes que querer An ramas pal ni ka wantat na seguir a make. Jesucristo. Disas Christ ko dutos ni tuinat na ma. Muchos quieren a servir a Jesucristo. Muy mahal niya ka disas Christ ko duwi wat ni kukulwe. Quieren predicar, An sumal ni ninawan. quieren ser importante en la iglesia. An rampal ni priya sunas ko kadiram din ni duwi wat nat ni Tal vez buscan una posición en la iglesia. Anas ya kawalwa bang ki ampu ko Muchos pagyak quieren ser pastores. An muy apya ka bangke. Profetas. Apya ka pastor kanin, apya ka profeta kalahanit Quieren ni. una bendición de Dios. Asya apya ka samdiya yam ni donat ni Quieren ni. estudiar la palabra. Anya kat ya ka yulwi tal nat ni. Quieren de Dios una buena esposa o esposo. Yakat ya ka papang ko pagyala siyam ni ala siyam ni yulwasak pa. Quieren que Dios les sane. Yakat ya ka disas Christ ya klawe kilpmun nat ni. Puedes querer montón de cosas de Jesús o de Dios Padre. An man ya ka papang ko pagduna mawant man karang ay sa kultasak man karang bek. Y Dios es tan bueno Papang le dala ni nuh ni duwe. que te da estas cosas que le pides. Ya ka balnul ya ka sansas mawe ampo ko pagdunat nama. Jesús es tan bueno Andisas kalubas yam ni ke. y Jesús es tan bueno Disas ya ka rampal ni ke te agalas yam niya ka. que Él te hace ser su discípulo. Rampal le witing disay ni pelmayam ni want ke. Pero ¿sabes la única cosa de que se trata? Andias la din ya ka isa yul ni want ya.
Si tú quieres seguir a Jesucristo, Rampal ni man disas kray ko dutawat na mawan man kat. le puedes servir, Anaka war ni witingkos ni tuinama. puedes estar en la iglesia, Man priaso ni ko sakawama. puedes casarse con una buena cristiana, un buen cristiano, An Christian hukar kan Christian yamnas karak duta alahwama. puedes recibir hijos de Dios, An rampa ni disas kray suwala ni sauma. puedes recibir mucha bendición, An bendisyong mahani duma. puedes ser una importante persona en la iglesia, Manya karama salas siya kay amyam na o maiklesia Pasko. pero de esto no se trata. Anaka di na kamana yulwa sa ka. Lay tatala. Única cosa de que se trata. Dias di niya kamana yulwa sa isa di ni kultaman. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Disas kray kus ni tuina mawant man. ¿Quieres? Es tu deseo. Deseas con todo tu ser, antes de todas las otras cosas, antes de recibir. Man want man kat solma ais ka kurah datang kat kiwi kawang hite disas kray siya ka. Antes de ser alguien, Antes man niya kulta sa mantani tiya una ka. persona importante, Man rama sala siyam ni man yala siyam ni antes man. de querer ser pastor, Mantani tiya kulta sa mantani tiya ka. ¿quieres venir a pos de Jesucristo? ¿De verdad quieres seguirle? Man solma ais ka kulta yung mga twitingkal ni ninit kuya walim ¿Tienes babata. este deseo seguirle? Man rampal ni solma ais ka kulta ang katwitingkos ni tuy nama. Porque solo si quieres este deseo, Rampal ni kiti man solma ka isa kulta da diniya ka. niéguese a sí mismo, Rampal ni man kalda ka duta lauta. tome su cruz Ang rampal ni dus maprini lauta duta. y sígale. Witing ko wata. Por esto empieza la palabra. Niya ka wakakawar ni mayul wite. Si alguno cualquiera Way sa mo hinasya ka. tiene deseo, Way sa kadiram di ni kulwakat. quiere Want kat. venir en pos de mí. Rampal ni witingkal ni dinit ko kaywang hite. Amen. Hallelujah. Nakawar ni ko pag disas Krisyul nas kaywa sa kakapis para hanas dakana mawarang witing isining la ni pihini wakawar ni may walyak na yaka witing ampo ko pagpapang disay ni pilkalahan na at ni niyaka. Papang disay ni pilkalahan at ni niyaka witing yaklawi may walyak na. Manante siya kitang mabane magpasko tu sa tasamantani tiya ko papang yaklawi patman ko masen yalar narang witing ayang ni manarang witing apos nito las kalanat nama witing disay ni pilas kalanat nama. Papang yaklawi mayulwi siempre witing yaka witing semsat may ngampot iglesia pasko priya sune asko kat kitara dude yusmunde ampo may estormento balas kat dude witing ko dude lilia dude sem yakapit ne disas Christ yaklawi mayang ko may wow narang ampo ko pag disay pilas kalawi witing usne tuina at niniyaka. Kau na waraliak kat yaka yulwa saki witing mayulwa saki wa isa mohne yaka yang dos ke prehne lawi turuk warangkat lawi kalda kawang hisihwi kalda kawang hatna. Kau na wa isa mohne yaka yang dos ke prehne lauda warale rumwi lakwa mohne yaka yang karakawas sakite. Kau na warale wa isa mohne yaka dos ne prehne lawi duda warale tihini ne yaka isihwi dakawa sakda lawi duwe wat warang yaka rampal ne kete yaka ke eben prana dini karang kete. Kau na wara mani mike mahake muhimah ni bang mayang disas Kristus ni prihne yaka laude duda de isih di kalda kada kau pagyaka tihini tem ne katrum de lakpam dade mahka angkoh mawe mahka saune yaka kurutwa wit yaka yaka mawe wiri de lawe de talde kona wara mani yangan man yaka imiki mayul teng mahake wara mani yak man na kumana yulta yang traital de papang yul ne disas Christ yul ni yam ne ulna sakaka dus ne prihne ka lauta duta da tem ne katyaka dangsah ko kalahna rampal ne witing yaklawe yulwe way sa muhine yak yang dos ke prihna kalawe duwe turukwe kiwe de tem ne katyaka rampal ne yang wala kisas keete kono wara mane katyaka yangan maniaka ampo kat wara mane kat yulda bang mayang wara mane yang bikida ka yang kulni kilani yaka duti kay tayang ite kono wara le witing kulni nilani yaka disas Christ ko uy wawa sa dawe sol ne ka sait kulik tem ni katyaka witing kay warang tem ni katyaka trabilas dudarangke. Kau na wara mani yang mana yul ni kiwanti yang wara mani yaka muhimah ni ko yul wasak ke muhimah ni iksawa katyaka semsat ka humaguhuna kapot semsat yelabal na eben ko uhuna sak kapot karang muhimah ni bang mawarang kau na wara lemah ni pasya katyaka walyak na lebulah kau karang kiat na kau na isa yul ni walyak na kabulah kau karang kat na ya katus ni prihne kalawi turuk ni kubat tihini pal ni ke muhimah ni yaka uy wedus ni prihne kalawi isih widaka kawarang ke kau na wara lebulah kau yaka kalawi daka kawarang
katarangke isihwida kakawarangke ram tihini ke kau na yang dutik wat ki katarangke kau na waramani yangan man yaka muhimah ni bangke dos ni prehne kala wida kada we rumwi lalakwe yaka sat ne yaka Jesus Christ kay warang tem ni katampu ma warang ya kau na waralyangan man yaka Bible yaklawe mayulwa sa ke Jesus Christ witing yulni nuhne kulna sa ke katyaka mayulwe way sa muhini yaka minikwas karak dahwa sakit yang eben prana talawa sa karangkat na kuna way sa muhini yaka minikwas karak dahwi kiwarang tem ni katyaka lasma ni katyaka yang pa sariritak na yakat kiwi kawiris do na karangkete kuna waralyangan man yaka warama ni katyaka Christian mayang yaka yulde yang aida sa ko pa keben prana wakike yang lilya walek do te keben prana wakikite yang imiki ko amang ne wande kay amang ne kulta yang adde kuna warale masol kikat yaka de korasong may miki balago kulda sake kuna aka warne katimiki mahake waramani mayang mawas kito sa kataka waramani katyaka mayang mani kisana kataka waramani katyaka mayang mapas ki nga kataka ap bangke Jesus Christ ko ap rampal ni kulyang bangke ap ya kadahubik kulyang bangke ap ya kadahubik ya kayulwe uki ya ka Jesus Christ sayang ni ko dudawe bik negosyo ukko bikayang bangke uki ya ka Jesus Christ sayang ni ko dudawe ap ya kayulwa bangke aka bay ni bilul na sakale bay bilukki atwe uki ya kayuyulu aka bay ni bilwisa male aka Christian balukki ya kayus mo munwatwe kau na yang waramani mana yul ni kiwanteng Jesus Christ bay ni bilul na sakdinale dias ko bikambyo diskake dias ko bikwirih na diskake dias ko bikman kolorang ke kasane apihne huy na madina wasake Jesus Christ yul ni witing profetisarwe ulwidana sakale diram dine kinuh ni yaka witing dawak bukna sake yakake kone yangan warwara mane yaka yangan man yaka Jesus Christ yul ni kadaw kapat kulde kona disciple bal na ko papang akawar ni may wawasake tem ni ulis na kataka may yulwasake tembal na kay kan iti waraman tuwawah masiraraw kamuhi bininakaw waramani katyaka Jesus Christ yus di munwasake aman nakaw waramani katyaka witing na sain niya kadinining nakawasake waramani katyaka diyayam ni diniya di revelar wasake kona waramani katyaka tal di mawa bang may nga tan kaduda sa mayengke iglesia ukya kalayam nike ukya kaledut nike askale kuy wasake askale self kalahanalike askale panating ni nuh ni kale mayangki atwe apya kayulwe asya kale witing na pininiko pagkalahan na tuluki atwe di talalawa sa Jesus Christ talalawa sa self tuluk atwe kona waramani katyaka imiki mahaki kabalne ka sait kuladang makul ni kidudut ni dode isa skulda balne ka sait kulade Jesus Christ kainin ni ulis na yaka traita le masol keriditak dang masol keriditak makiyangan man yaka yang walik bigawa sa mga pamilki mawalakis bal nako ulya keriditak ninike kat king bal nas king ni na yaka kaywasak ya kataka sauni yaka layam na sauna kalani yam warang temne way sa design ni pilbal na yaka walyak warang ke way sa witing design ni pilawas sa bal na yaka bek yakat dawi ki warang ke kat Jesus Christ yulwasak ke setan design ni pilbik bang karang kite and Jesus Christ design ni pilbik yaka warne kat yaka bang karang kite bang tem ni mawasak ke disciple yaka Jesus Christ design ni pel karakawa maya o setan design ni pilawa maya bang walta duta hite aka tem ni kite Jesus Christ mawawasak kite way sa yang ayang keduta wata man kadang sako kalah na hite dus ke prihne yaka lauta duta turuk tahite. Amen. Hermanos y hermanas, Mahaki miki balna les quiero bendecir akawan ni kapag bendisyon kasmana ni kiwantiang con la palabra de Dios, an papangyul ni karak la que está escrita ulna sakkapot en Evangelio según Lucas, rampaliwiting yul ni ulna sakkapot Lucas kao el capítulo 5. kapitulo 5 kao Y los que traducieron y escribieron la Biblia way sa balnaya ka Bible ko lalana balnaya ka nombraron este capítulo, an rampal ni kayang ni Diana rang ampo ko pakikatitulos dieron Diana un ka título, titulo as Diana rang La pesca milagrosa. ya kayang niya ka kuyul pam ni niat narang Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, rampal ni rang iti yakatya ka di sa siya ka witi lakunas ko witem ni katya ka multitudes, mucha gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. muy mahan ya kus ni tuhoy warang ampo ko pag witing yul niya kadakanat ni niyul niya Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, yakat daw waral yakat lakun niya katya ka papang bikwitrang ite
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Anya katyaka tarog disciple bal na bigbang rangiti katyaka taraya siya kaduwe witing na pisla kwa bang rangite. Entonces Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Anya kataw kwarale ka disa siya ka kiwi kana rangiti ka kuring ni pasya katyaka semong beksa rangite. le rogó a Simón que la apartase de tierra un poco. Anya katyaka kalyul na rangite disa siya klawe semong ngat na yakaw pakipis data alahwah kalat Y na rang. sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Anya katyaka disa siya ka kiwi sabat dabe warale mo himahani ko nining nakana rangite. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Anya katyaka yul bawe dana temne katyaka semong ngapot yul narang. boga mar adentro Anyang yakapas ya kiwikawa ikat narang. y echad vuestras redes para pescar. Anya katawa kwarel taraya dua wit ya kayang iwikrum kikat narang. Respondiendo Simón, le dijo a Jesús, Ya katawa kwarel semong yak yaklawe disas ko yaklawe yulas kalyul narang. oh maestro, Anya kat ya kayang baski naman kalat narang. toda la noche hemos estado trabajando Anpuk ta ulya ka wartak tikpayah na yung nat narang. y nada hemos pescado, Andias ka bik bos padinas biglah ta sa daneng nat na. mas en tu palabra echaré la red. Anya katawa kwarel man yul maya ka taraya ko ata nakihat na. Y habiéndolo hecho, Ya katawa kana temnikat. encerraron gran cantidad de peces. Yakat daw kwarale was pa din nunuhon ni balnek witing yul ni kiyo bukana temni ko yakat daw muhimahne kalalahin Y narang. su red se rompía. Yakat daw kwaralu ba mahne daw kwarale tarane yaluh bis narang ite. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Yakat daw kwarale kuringok ko bang muhinibal narang yakat daw sa indiam narang ite. para que viniesen a ayudarles. Witing na kap yakat lahin na bang Y yakat vinieron kay wi ilpmun wi y yaknat nene. llenaron ambas barcas Yakat daw kwaral kuring ne uk yakat bek puwi de di ana. tal manera que se hundían. Yakat daw kwarale wasuba was pa din mahne bal kaki unarang ite. Viendo esto, Simón Pedro Yakat daw si Mang Pedro karaktalala ng temnikat. cayó de rodillas antes de Jesús, Rampal ni randisas kalni yakat ya kuy bilim babah narang. diciendo, Apot yul narang. apártate de mí, Señor, Rampal ni kipawang kiyang ko paklawahat narang. porque soy hombre pecador. Rampal ni kiyang alas panis kirayangat na. Porque por la pesca que habían hecho, Rampal ni nakuyol pam tigdaneng nekyol ne. el temor se había apoderado de él. Rampal ni kata kuba ya madudu Y de narang ite todos sol ni los que nako. estaban con Yakat él. daw kwaral witing wali bikaw sa muhimah ni bang rangyakul. Y asimismo de Jacobo y Juan, Yakat daw kakobo wangkara. hijos de Zebedeo, Sabede orang. que eran compañeros de Simón. Rampal ni kakaltal Pero yang bal Jesús narang. dijo a Simón, Yakat yakadisa siya klawidiol narang sa mongko. no temas, Anya maduduwi ni hatna. desde ahora serás pescador de hombres. Kawar ni kau pagi kamana wal tigyak teng wara lahal ko kuyul pam talay Y cuando tanamaka. trajeron a tierra las barcas, Ya kata wak wara le kuring ni o pagdawis. dejándolo todo, Ya kata dilo hirumuy dadanarang. le siguieron. Andi sas kus neto hoy narang. Dejándolo todo, Dilo hirumuy dadanarang. le siguieron. Ya kata di sas kus neto hoy na. Hasta aquí la palabra de Dios. Katpit ni mana sumalwe. Hermanos, imagínense el dibujo, imagínense como una película. Kul data da kahampo witigwayan ni yam na balnaya ka. Aquí está Pedro con sus compañeros, los pescadores. Wara mane ka Pedro wahay ni balnaya ka man nakaragsak ke. Cansado de toda la noche de pescar y trabajar duro. Rampal ka wahay ni balnaya ka talabesa kawar ni bangkit de puktan madah wartak Y wabangke. ellos son pescadores expertos. Rampal ni kwitina sinslane kaduduwi tampo kapakuyol pam nini. Pescan toda su vida. Rampal temlo ya kakuyol pam nat nini na. A los hijos de Zebedeo tal vez le enseñó papá cómo pescar. Toda su vida están pescando. Son pescadores. Rampal ni kasabi da wala ni si balnaya kwiting na nining nakanarang ampo kapakuyol pam ilang nat Saben nini. cómo pescar. Kwiting na nukit tampo kapakuyol pam nat nini. Saben dónde buscar los peces. Ram kwiting na nukit ampo kapakuyol pam uyak Y nat nini ka. trabajando duro toda la noche no hallaron nada. Rampal ni na kapuk ni te kapuk tul de payahan ako was pa din ye kwasarang. Dice Pedro, Pedro yak lawapot yun we. toda la noche hemos estado trabajando. Puk taul na Y iti kawartak na mayan. nada hemos pescado. Kau na dias bigyak ta sa daneng na. Pero bueno, Pedro dice, en tu palabra
Kona Pedro ya klawi yulo manyul mayul Echaré naman la ya ka. Manyul maya ka rampal niya ka tatay Qué nga buena actitud, ¿verdad? Rampal ni sin nilanay sa walyak na ka. Yo soy el experto, Jesús. Yo soy el pescador. Yang sam sa tiya walyak na kuyul pam naat nini. Pero en tu palabra Kau na yul niya ka tsakke. echaré la red. Rampal niya ka taran niya ka tanat nini. Nunca piensas, hermano, que sabes algo mejor que Jesús. Man kulta da ka na ite awaras ko ya ka tiya ka man sin malana ya ka ay sa simahal kan sarwa Que sakat. tú eres más grande experto que Jesús. Rampal ni kite ram kite mapapangkikalas no niya ka. ¿Y qué pasó cuando obedecieron a Jesús? Ay sa bayak na hitibiting yul niya ka nakakana temnikat. Tenían gran cantidad de peces Rampal ni kit di ayam ni din yakat sakrang y ite. su red se rompía. Ang rampal ni rang ite yakat daw taraya luhe kabis na Mira, rang hay ite. varias cosas. Ayakat yakat di mahani ko bangke. Primero, Tato na ka. que los pescadores pescaban, trabajaban duro, pero le faltaba la bendición de Jesús, le faltaba la presencia de Jesús. Rampal ni kabiting na kuyol papamoy lalahiwaran ko na lasya kat yakat di luhe yakat yakis dinit yaka. Lo hacían en sudor, Biting at walah nila trabajaban nakapagkakwarang. duro. Puark paras ni Pero tatakwarang. cuando viene Jesús, Kau na yakat yakat di cuando sas kay na Jesús se temnikat. mete a tu barco, Kau na kadisas yakaman kuring cuando mayat permites kibikana a kat. Jesús que usa tu barco, Kau naman kuring mapahat disas yaklo yus mamon nakat. cuando abres la puerta para Jesús, Kau na kapamoh te kapah viene una nakat. bendición grande. Man kuring mapas yakat bendesong yak kay bibang warang Y no kite. tienes que trabajar toda la noche. Yakat daw puktan madah walah madah rum Aquí ta está sa la make. bendición de Jesucristo. Bendesong kala disas Aquí Kristo está sakke. la palabra de Jesucristo. Anaka yul ni ulna sa Y kakat man di fíjese que make. todas las peces tenían que obedecer esta palabra. Rampal ni kita tada waspa dini bal na kau pake kayul ni dakakana ite. Imagínense los peces. Kulda tada waspa dini yaka. Una pez dice a la otra, Kulda tada waspa dinas yaka uki yakat yang kalyul na vamos ite. rápido, el Señor nos llama. Ambiyul na ite bainah mawang may disas Kristo yaklaw may wawa sakat na. Vamos, allí quiero estar yo cuando me llama. Kulda tragyangan man yaka yaka barni ko pas yakat saka wakihin ni Los bayan. animales tienen que ser obedientes a la palabra de su Dios. Kulda tadi wel pal ni ko na itapan ni Jesucristo es dakana. el Hijo de Dios. Rampal ni kite disas Kristo yaka witing wala ni siya Él tapaning dijo ni una wante. palabra, echa la red. Kawar ni kau Y pak yaka ya yang todos yaka los tata. peces estaban buscando esta red. Anya kata waspa dini balaka sutwi kawa Donde bangaran. meterse, Waspa dini balaka sutwi kakana. ser la bendición. Rampa le bendición Cuando Jesús pasiakat. les llama. Kono disas Kristo yaka wawi da temnet ¿Y saben bendición por qué yaka. la red se estaba rompiendo? Ay sa yul niya kay taraya kabis na kultaman. Porque estos pescadores Kakuyol pam yang balneka. nunca esperaban Rambig witing na tahahawa sarang. una pesca tan grande. Kung waspa dini nuh niya ka. Tenían unas redes viejas. Rampal niya kat yaka witing dua sa kraya Pero kasya cuando kumaniran. viene Jesús, Kau na disas kray kay na temne. todo cambia. Dilo yaka wisam Tienes walik. que tener redes grandes y Ma- nuevas. Naman yaka tarama ya is wisam dunat na Porque la manit ka. bendición es Kat grande. bendisyong yaka kaywa sakit. ¿Y qué continúa a pasar? Wara kamayang karga isas bayak warang ya. El Pedro Pedro yaklaw yul na. ya sabe Nurang. que Jesús Disas yaka. es el Señor. Rampale making kirang. Todos tienen que obedecer su palabra. Dilo yaka witing yul niya Hasta que kadakanin los nit ke. peces en el mar Rampal ni ke waspa dini balaluh ko. caen en las rodillas del Pedro Rampal ni ke Pedro kal ni kulimba babah na. y con mucho temor Yaka daw kya maduwi karang. dice, apártate de mí, Señor, Yul narang yang ko pag naiko lawat na king porque ke. soy hombre pecador. Rampal ni yang Y paniskira siya. toda la multitud, toda la gente se asustan, se asombran. An mo balaluh yaka talawe De la grande ya madudu narang. pesca. An rampal ni rang. Asimismo, Jacobo y Juan están asombrosos. Rampal ako wawang yaka daw kya madudu narang. Y dice Jesús, Andi sa siya klawyul na. no temas, Anya ka daw mandida kul desde na. ahora serás pescador de hombres. Kawar ni ko pakahal ko kuyul pamtalahimat na. Hermanos, aquí está el llamamiento. Kat sakit ya isa yul na madini Aquí yaka. está el punto seguir a Cristo. Kawar ni ko pa di sa kay duta wat Aquí na nama. está. Kat sakke. Nueva palabra de Jesús. Yul wisam de La ne ka. primera era echa la red. Rampal ne ka tato ne ka man Y ahora tarama dice erunta. Jesús,
Akaw di sa smayolwe. Te voy a hacer el pescador de hombre. Akawar ni ko pakal No ko kuyol temas. pagtalahimake anya Y madona. ahora óigame bien. Yam ni daka. Y cuando trajeron a tierra las barcas Anya kata wakwaral sa una katuahay na tem ni katyaka. y todita esta pesca milagrosa, Rampal na yakat yaka milagro nunong ni tal sayin vez nunong niyam cientos na. y cientos peces, Ram na yakat yaka kulwi saran nila tayo saran. montón. Muy mahanirang. Ahora escuche, Akawar daka. dejándolo todo, Dilo yaka data hiti. dejándolo todo, Dilo yaka data. siguieron a Jesús. Dilo yaka dadawe. Disas Christ kos nito hoy na. Entonces, mi mensaje hoy Akawar ni yakat yak mayulwe. para ti Man kao. es, Akake. tal vez estás muy bendecido, Rampal ni manyam ni sakman pa. tal vez estás en el tope de tu comercio, Rampa akawar ni katyakam pusakman pa. tienes todo lo que siempre quisiste tener, Kundi wan man diniguldo tasakman pa. tienes buena familia, Umapas yakatiyakamoy. tienes casas y bienes, Umapas pamil mayam ni sakman pa. tienes terrenos, Sawiyam ni dutahakman pa. tienes ganados, Turo dutasakman pa. tienes montón de dinero. Lalahno ni dutasak ka pa. Yo te digo, Akawar ni mayul tayang. haga lo que hizo Pedro, Akawar ni ka pa Pedro yam nakaputman yam ta. dándose cuenta que Jesús es el Señor. Rampa leman kulta da ka makadisas Christ king bal na king nina. Dejó todo Dilo hiya kadata ingat na. y le siguió. Awiting ko duwe wat nat nene. Imagínese el Pedro. Pedro kulda da ka. Nunca en su vida ha visto tanta cantidad de peces. Kulda da ka witing mamah niliki ka temas ko biya katalwa sarang. Si ahora va a vender todos los peces, Akawar ni katya kadilo hiya ka witing was pa rin bakan nakat. de un momento será un hombre más rico en todo el pueblo. Rampal ni kitirang witing yakala samang ni kitirang. Pero ya no le interesa. Kau niya ka bala witing kulwi da ka Lo sarang. único que le interesa, Witing dias lah kul narang kale. seguir a este hombre, Hindi sa Christ kus nito inat nene. seguir a este Señor, Rampal ni ka king ni bala king nos net no nene. seguir a Él, Witing kus nito inat nene. quien le dijo, Way sa kalyul na yakat. sígueme. Andi kayang uskito itat na. Y Jesús hoy te dice, Ana kawar ni ka pag di sa siya klo mayul we. sígueme. Yang uskito ita. Y yo te haré Yang man karakawake. ser el pescador Alya ka kuyul pamtala hinat nat nama. de los hombres. Manting makodata yan. Amén. Amen.